Poštovani profesore, časni oci, dragi gosti i učesnici ove divne večeri, ja nisam ni znao da ću nešto da kažem ovdje večeras, ali drago mi je prvo što me profesor pozvao da budem zajedno s vama i da učestvujem u ovom divnom događaju, promociji ove knjige koja je nastala, kako sam čuo, na Spasovdan, na današnji dan, po jednom nadahnuću koje je imao profesor i u jednom dahu je napisana. A evo i na Spasovdan se dešava njena promocija, pored toliko zakazivanja termina kada će ona da se desi. Ali pošto sve Bog uređuje, pa i ovo nas večeras što je ovdje danas okupio sve zajedno, meni se jedna misao sve vrijeme ovdje provlači, da kao što je na onaj Spasovdan prije 164 godine bio jedan čovjek koji je preokrenuo bitku na Grahovcu koju smo danas proslavljali, ja inače sam tamo jutro služio liturgiju i otamo dolazim, tako i u svakom vremenu kada je teško narodu i kada treba neko da na svojim plećima iznese nešto što je najteže za jedan narod, pogotovo kad je on zbunjen, kad se koleba i kad ne vjeruje da će da išta dobro izađe i da uspije da se oslobodi, uvijek nađe ponekog čovjeka preko koga će to da se desi. A što je najvažnije u svemu tome, a možda i najljepše, što to nikad nisu oni ljudi koji očekuju sami da će to preko njih da se desi. Ili neki možda drugi ljudi, ili neke možda ankete ili istraživanja koja im daju najviše vjerovatnoće da će to da se preko nekog desi, to uvijek Bog odabere znajući srca ljudi. Ja sam večeras došao ovdje da prisustvujem promociji knjige jedne istorijske ličnosti, kao što je profesor, bez obzira na ovu njegovu biografiju koja je ovdje pročitana, bogatu biografiju, ali najvažnije od svega jeste što je on u jednom istorijskom trenutku bio od Boga odabran da na početku predvodi jedan narod za koje su mislili da neće pobijediti i da im je fijasko i neuspjeh zagarantovan. I u tom se on vremenu stavio ispred tog i trenutku, u tom magnovenju stavio ispred tog naroda. Kada i oni koji su možda bili u tom narodu ili koji su se tada za neku opoziciju smatrali i nazivali tim imenom, nisu vjerovali u ono što se, u taj ishod pozitivan i ono što se posle desilo. Ne samo da je profesor istorijska ličnost za ovu građansku, svjetsku istoriju, nego i za crkvenu. Zašto to kažem? U crkvenoj istoriji toliko politički, društveni i socijalni procesi se svi ne bilježe, nego samo oni koji su značajni za crkvu, odnosno za narod, jer je narod crkva, ne samo klir, koji su bitni za narod. A ono što je najbitnije bilo za narod i za crkvu u ovim prostorima Crne Gore jeste ono što se desilo i što je na svojim plećima kao onaj koga je taj talas narodni iznio bio upravo profesor Zdravko Krivokapić. Zato je meni velika čast i privilegija da prisustvujem danas ovoj večeri onome koga je Bog odabrao. Mada je neki koji su mislili da će da budu oni odabrani možda dublje ljuti ne na Zdravka što je on bio odabran, nego na ne taj izbor Božji, da su ljuti na Boga. Ali to se nama u životu dešava svim ljudima, da nama je da prihvatimo stvari koje se dešavaju, da se smirimo, pa da onda ne čekamo da siđe i na nas blagodat Božja. Živjeli i Bog vas blagoslovio i sretan vam praznik.